me. Try to cleanse. Don't seem to be again. Make it come here, we have tried. Make a pan in the barrel. How could they with Jesus Christ? Amen. Kajing jaga ba crowd tam. Bat ka bangin nyai kumau junam. Hakis ti jong protect. Habang Yesu la sya nyap Allah keding pena. Namun tak jongi. The greatest event in the world is when Jesus Christ died on the cross for our sins. Kani kajing sya sana naban penyap koi di kadai kalau sedang dengan dia sim nak Nimrod. Bat penyap tak basya nas na. Kalau kajing yap kepak kordit tam. Mau tahu koi di usdin halo kating na tiki prek. Tiki segi bagi kita yo bagi le penyap henry yap. Bat ka Bible kia tu yang ini. Bau Yesu. Habang nyap kejing nyap syirkai tam. Habang syak nam taki pop kejangi. Berkat kun ke Balang. Pat berkat ki masyang senang ke ni kata kat nu u Yesu u syak jenjar. Habang yap nam taki pop kejangi. Ke Bible ko ang bikila yalam yu su Governor Pilate. Bagi kita kinong yalam meniam jo ke diu kim nong don board pan penyap. Tong Governor dan board, bagi orang yang penyap you Yesu. Oh Pilate lah examine you Yesu. Bagi Bible kau cem daw ru ban penyap you. Ni kau ban penlat. Dia kata ke board jong kaniam jing laj. Kidon kawai kijing jaba. Governor udan hok ban penlat you way koi di. Waktu Governor mentang kalau Allah ban penlat you Yesu. Ngan wala mau paj ba. Yunong punya beri wak syirkai tamu Barabas. But ngan walam yu Yesu. Ban ngan ong ye ki bikin jit. Hakajing mut jing berkat yung Governor Pilate. U berkat ban klematatin kin pan yu Yesu ban perlaj ban set ban pasi yu Barabas. Namal penjenjar ka senang ka tau banyak beri hadu kata-kata. Oleh sikipaj ba wang. Yano ngan perlaj. Yo Barabas, no punya beriu, ni yo Yesu. Atau pat bah kata ke por ala jas nem menshwa. Ladan ke mons ko bah. Bat ke Bible ko ang tak ke way ke kintin ko idin patla. Ki ang pelat yo Barabas. Bat sa narna yo Yesu. Kata ke drama. Kepala jahat di sepas nem mensyua. Ketika drama kebamanga pan mapi yak man kasih. Mangiring dan kejing lai luat. Nanti dikam kejongi. Dikikintin kejongi. Dikijing benjing berkat jongi. Niyai sangat benar yau Yesu. Dinamarkan dikadau kamdan kejing suk. Pakejing kemen hakejing im kejongi. Boleh belum balam yang fisi kini kerja saya kini kerja me. Tapi nyama aja kajing sup kajing kemen jong boleh kejong dot kejong pi. Tapi na IT temai lagi. Hau ni Yesu tapi nyet kokon ke Balang. Kejong ke distrik tik po jong hima room. Siapa kisah anak pernah yunu koi di ki sempat yu sau pausin. Utau ding sempat lagi they likely ding sempat pai tek lang. Pada apa dia kerja dengan yang sempat dan Southly ki nar ki banem. Kemudian sing sempat ki laga jan kita ayu hadir uding di sing sempat dan ka atli ki jing mong. Pai ki long the story bagi sempat South Pausin. Pai ka history ke tu yang ni babun ki koi di apa ki sya sempat ki yap apa sya sempat. Lain nomor bu Jesu long uju. Lah sempat yu Yesu lai po Khyndai sin. Sengap ko kon ka Balang. Sengap ko kon ka ri. Abau Yesu sya nam ta jong apa je pi nong pop ki adan South Spa lipu pra ki jingmon haka jingmong haka med jong Yesu.
pada kawai pukawai kijing mong katut kasnam. Nang tak ke Bible ko ang magsipai kipay kam nan snam akle lathaw dak pan siya pagla prong ka pan siya Lord Jesus pat kami ka snam na akle bat menta tanang ipay yu Jesus along ka ipay basir kay adu kata Isaiah propos nem syabanja kata long kum ni te habang yo umdan jing babriu bangini bahayo Nangta, lelam Yesus syabad Jerusalem ringkat balaan mut kita kan. Buman ba yang kading kena. Baka Bible ko ang Yesus la kelon nama ula do ka senam kata-kata. Bad ki sipai kila penbol yu tau Simon na Cyrene na Afrika menyerap ra Yesus yang kading kena. Bala ka percaya ag history jok percaya barakawai. Ini kemah badai nong African. Menengkong kaya boleh harap yung Yesus. Nasko biria siya kom. Nakaduga di snem to don way u politician na Delhi. Open mi ka khot khobor ang baga kanyam Kristan kadi kanyam jadi pareng. Western religion. Bakla. Yesus kan nakha ha Wales. Kan nakha Amerika. Yung Yesus nakha ha Palestine. Apdeng juga percaya, mulung try juga percaya barok kawai. Beliau banyak nengkong Yesus, dia doli, dia doyong na Afrika. Kita lepoi halum Calvary. Kita sipai kelas tang bansa ikiprek, keketi, kekejat, kita kan. Kita kan orang ketin kejong belai. Kita tim, kita telah, yang kita sipai. Lalu Yesus orang ketin jauh belai, belas ngap jar. Maka Bible ko ang kumkalang berat ke belas ngap jar. Hakmat ki nong ot snu jongka. Sisya siem ang yala kasintur. Maka Bible ko kila ayaw kawain. Man penjat yang kata kejing pang nak amet kejong apa syak sana pernah leu Yesus lah kentai yang kata kawain amaru Yesus terang bandi yang kata bahasa kerdong jong kejing di bak thang jong kejing yap tak benta aja ka jong gi pada kebenta jong gi pokok aban syalut yang kejing yap man pau yang kau percaya Kos ngap ha, bau blay, yang i, bau blay umuan man ma ikipap kejongi, nama keding pernah kejong Yesus Kristus. Kebayang kaya tu yang hiru, bakat bu Yesus nak siap salah pernah. Kidan bon kibri bayang harun dah, bat kiar kiben yu Yesus, kian ben yu Yesus. Kemudian lah penmi payu Lazarus boleh mula penmi payu lade. Pen emi ade Yesu. Itu ki break bam matla. Ki bam song tu ya kan ni kawai ke jing sisa baka Bible ka ong. Bau blay la temu lupa. Syaban seng ya kan ni ka pertai. Bau Yesu dia menyap halau ka ding pena nama tajong nga pada mata tajong pi ki bapap. Matang lembah kata kajing sayap halau kajing pernah. Baka percaya kalaban yo ya kajing penim bat kajing maaf Angka Bible nabam dan kawai pat ka keteng hapa ka beneng. Ya ka balai hapa den ki breu ta ka badai ban penim yaki. Baru Paul udah we ni iru start tam. Bu angkum ni hak siti jong si nongkhen. Namala lakut jingmut. Manam tiap ru apa yang jong fi nai tang yu Yesus Kristus bagi uru balasa narpna balai mong kumta namal bau blai ula lum lang ha ka dingna ya kijing sisa jong ki baro bas skap ya kijing sisa jong fi bajonga halo ka dingna Badai tang kelenti jong keding pernah.
Bila amat biang yang kejing sup berganti sebedeng. Masih sosial kay ban berkat. Ladau Jisu kelam dah yap Allah kata kadeng na. Nung don juba bagi pop kejonga. Nung don juba bagi jing ki mga syam ka jing im jonga. Dak jing bagi syam ka jing im jong pi. Tang dak lenti jong kadeng na. Ila menyop yang lenti so blay. Dia kan kadau Jisu uhap pansa halo kadeng na. Ni Hebrew. Kita nak banyak ke diujak. Bagi yang bisa. Anda blay. Lai yang Yesus Kristus. Lalang ibu kita sanya kebas kem hau Yesus. Inyo ke jing suk ke mesim ke jongi. Inyo ke jing kemen ke mesim ke donut ke jongi. Inyo ke jing hun hau ying ke sem ke jongi. Dek Yesus dang yap Allah kading pada. Nam tak kipop ke jongi bagi tu beri angka Bible bagi syam saudong kir hiben you. Bat ka Bible ka orang bagi kita angut kita kai ru pasya sarafna bu Yesus kiru kir ben you Yesus. Yang minang tu la da mede ko nu blai. Handai ai ngo ya ka ktien jong blai. Bako ang way na kita angut. Las dang ban sangap ja. Las dang ban sneng yu tau pawa tu. Abau pek yu Yesus. Wios ngo hikin tin jong Yesus bami na kading na. Abau stien halo kata ini na. La kemau. Ya kajing ong imei jong u. Abau dang kena. Kukun jong na. Ka Bible ko ang bahaway kasi usawan ng Messiah. O kumao, gantin imay jong ho. Pangayo, namtaki kme, ying, kme, hagin iji, kiyong kibalang. Tapi kren dia tu ikikun jong fi sipang Jesu. Lagim sengap ya fi mentah na ikaway kasi kinsas ngap. Kumas ngap mo ni koydi, halo kata-kata yung pena. Bawa pek, yung Jesu lah kemau, ya kekenting, jong imay jong bahaway kasi usawan ng Messiah. Murah dia ni, imau dia Messiah. Kalau Bible ko ang lopay su tak palak su. Memsiap ting sa tiayo blay. Namal ngiyo diang ya kabadai ke ru, ya ki bengalale. Hanray uni. Simlale ru, ya kabamday. At namta ka Bible ko ang lapan la keli yang Yesus. Ya kajing keli kajing pan ka pamila long la pa su Yesus bang ko Yesus. To kemau yang ha. Ndame poi akahima jangme. Ka Bible ko ang lai Yesus kajing kajubah ka paiman wati angel ha beneng gila lengo. Yesus la pai si uong sisa ngong hami hakani kasni men long lemat nga ha paradise sap ko kun ka balang bat ki palop bai janga uni unang tu uni unang penyabrio sama niam upai su Jesu kan dong ma yang am tip nong penyabrio tu nong benong ta Lamang isne yang ang tapi kita kitian unang tang malang kemau yang Jesu. Om Jesu lo you agak ni kasi dan long lembat nga ha paradise. Mafi bawan ceng ni jeseng. People kan nasi lek man ke jeseng kusit. Agak ni jeseng imat ngamdong yol mat ke suk jong blay. Amal kijing hakalong ying Nongskhen macam kay matip ya kata. Kaci apa? Kaci apa yang kat nuh iman banduai paduai jin jai mapun. Nungdan. Banjumpa kijing ke jongi. Iso kumta.
Mangi perkhat bawan sing ni jeseng kan tang kawai ni jeseng revival min lep hang selep yang sakawai pat. Piklem na pos niu kun ka balang. Bahkan ni ke janmit. Pin ya kendo bat ujisu. Kadang ke jingkermen ya pi. Debu bleu lawalam ya pi sikani ke jeseng. Utakan. Ju pos niu. Dia kata kasih upai syabeneng. Kelem dah penbaptis you. Kelem dah lagi kambah, kelem dah beli kuat ba, kelem dah doai. Kelem dah takkan. Ndu dah nak beneng. Jisu. Wala ram ya syabeneng. Kawai ni kikindi bakordor tam ka Bible le kikindi mamap Kata kasi Jisu ulamap u takaway pagaway ka pap ulale. Kajing tu kajing pinyabriw kajing syok jing adat. Ako kata kasi layo amat no blay. Bukan na beling. Pala siya kajing suk agad onut kajanggu. Kita lain lagi ke siapa pemimpin nak dia jingja halu kagari. Kebanyakan kong kekeren siapa jing kelah kebamut. Siapa? Haga Bible kadang tang kani kawai bayar tu kana beriu kelah kebamut suaban tukut mensim. Tang kawai. Membangi duduk jing kermen. Kajing mabai kajang belai. Banyak kajing mum mam jukut kajing mak kajang Badon tangkawai. Memangi, Nongskhen sting, ya kajing kajing syania, kajing boleh hangi. Kajing jesul mensim, kajing boleh buwala mengi. Cakawai ke crusade, Nongskhen sting. Kalau ke badon kam yangi. Bagi jumpa, kajing keren, kajing mensim, makut, kajing nut, kajing i. Bagi day, ban pai, su jesu. Nyimtip ke kepala penlong tahu pai di ban Ông Giêsu cũng ta lẽ sẽ cái chuyện đói trong Giêsu bu đói cô pa to mai về khi là ba kiếm tiếp cái ấy bị lại nghiêm đó kịp nếu những xiêm bala cô là phần đơn cam ban sâu dụ ban ta cái đó nói chung bu day phần đơn cam trong Giêsu ban pan ma ban nhiều im akali phi hakani ka por Bona pi kilam kun siu jonga. Adon san kun siu angot ki kun miao siu kasi ma. Bona pi kun siu. Kai ka pok. Bilale. Lam Nongskhen. Le film lam Nongskhen compare. Blay la ai ngi ke jing tip lem. Bagi so thu hami le babakla. Pi tip himafi. Buat bakla bila le, dan batip, jar pitip tapi, desi kadang kejing shoot, suatu jing mahai yang asal, ni pelapen mong yang ni no piat pok yang ni no, all scene, dan jinja kilong yeng long sa bangim nuot banyak tu iki beriu, irke shabar, ikamen save kapat. Boleh wala me pihak ni ke janme. Pernah IT lut jela de. Compare ke ibu pila de. Pernah IT lut jela de au Jisu. Panwan da ke jing la ke bamut. Akabat ka khet ke ding pernah Jisu. Boleh un ma be phi pen ko ya pi bon pen long ya pi uying thao wat thmai. Penai phashi ne ke jing men ni kon ke balang. Pinap ke jing suk ke jing men ngasai la ya pi sibet. Pemimpin wan cek kemat sini. Wan IT ke bapau. Tapi sang yung blay. Kalau ying long sem jupi, maka jing jupi baru aja. Masa ailah jupi sibet. Kebarpan kejing sisa, kejing ja, kayak keren cepat kejing ngej. Bible orang tu main ngej, how Jisu mau try, ban sapen ya me. Bible ko orang rei kat kibala pedang yu, hakita walai bor ban long ki khonu blai, hakita ki bangei, hakka keteng jong uta ka imut, hakawai pat ka jai por.
Wang dah me poi hagi ma jong me le Jisu om hakani ka sni menta ka jang me piyo ma le jing sup ala pi wan jat ka ding pana wan hakani ka jang me kun ka balang wat pen shu ka don ho le pa shi da ka jing kmen api yo shu Jisu ka don ho ka jong pi ji im jong pi kan sekala ka long yeng long sem lu ka sekala tapi wan kemat Jisu kani kami dan hari dan me Asuka akan Khyndai kani ka po kani ka jeng ong lu tagai ong kumno ong kumau yang kumau yang kumau jadi bit benabo kumau bleu kumau len dong kalong klemakor ke benabo bleu klet unjuk klet bleu Duka boleh bansen berpai slap dekat air. Baru akan pasai. Bakut. Baru akan pasai. Kebaklet dari mangi. Kejing long beri macam ni. Amno klet pon mensyua dan sang ilap mengko mau le sui no gedong. Kita ki pon gedong kan dia kebagi thong ta ba dekat phone ai di tai pastor bukli haban pa sate sinot office Khyndai ba dang ilek sinot yo sabas pastor per akhir ka si jonga ha sinot office tai mission compound oh to mele lenga te popla plot itu hadi lai te yo le la sui jaga na tat pla bai tai si dang popla ngaklet kede ke jurong jangi priu Bapak punya tuai fiu jing tahu kena ke bersih kai hadu kata jing tahu kena pengasiap malah belum bersih kata hajaya lai dom hasil long jaya lai dom idan ni wei long kemi idan angut ki kon serang kpa I klan u kpa ki la klan no ti tai kemi bo pli hajaya lai dom ilek side cling hai wei ki beli cikita tu banyak pisau ban pas skul ki kon Baka jalan kat baka tak kawai ke yeng bidi ban lek kim sok tuna ki kelung rit Dia kita arwah ki kon serang real snap asal snap ya pek shong kop hayeng ime le tai kam tang kadien chicken tai lawan pa chi yeng ye le tip sngi yo hoi me te mi shabar khang tala da kap tala shabar bai ti yo ke mi te ki dang rit kelung vi lo play le tray hadien komba kat sana fu minute aja le dom taki kentai de por man si yo sok ji len nyal kena pe kita ke nak ki de ketedem Kia mares kata ke cakap. Wah kata ke ing kalau ing kata ke ying. Wah kita mesti kena. Kia le pen pai kata ke jingkang kimla. Le pen pai kata kimla sawan kemari kerang ba. Saban pai kata la ki play kata ke ying. Kedop kata ke jingkang rapo kadap dekat ding baka ing itai ibas drius nem kedop itai para saus nem maka syadem. Baru anut kilai ing. Mar kira kisah Robert Hospital Senjau Hospital. Pada lenti Senjau Hospital berarut tak kelung kiap. Balik. Kajaran kan bertai kong. Kajing kerki bandai tray. Iklet ban pelip ya kerosene stove pun naik terus. Sebut kam kerosene stove. Kalian berurai kata kerosene stove kena sendang kia lekai kejat kerosene stove kaing kiap maki. Balik. Baik klet. Kata kata jing long jong Hebrew lấy cái Bible con lấy juga pa yu slap bagi ka singi bagi bahok bagi bamang hok thai double klem khai ka singi la keluar nang tao blei room juga jadi pop jong ni Do tips scam on the Bible. Do tips scam ru baka pop jong pi kan salat ya pi. The Bible kong ru maru blay nualam yaki kam baru anjing pisah. Bagi eke baru balaburi. Blay unsa pisah the way for the pop kabangilan le. Kai ka pop kabangilan le. Tapi orang man ka por ngasa plau blay. Asa kelak apa mut ku play. Aku ingat pot. Lepi ai buteng si bai buteng. Aduh pakai jingjak. Kalah pepi. Belum lah syo. Pan maaf sah. Kejing sisa nak game play. Berkata kasi bisa jong play. Pakai screen ke bahaya jong play.
kin Paul ki pop jangi pengilala na do miswa ki pop pengilala san ki pop ka sat jangi la klet jadi kita ka screen ni hata ngi kita ka pop pengilala pakalong der pan ma kam don ka itu begini ni pastor teman basan kena balang ki kami balang ki kon samla kim dan lapan bodi no play kira beri ni ki beri dei no play jika kapap apa le sabi dan kam man pan ma no play akan ni kencan unjuk klep pas kawai pa play ro unjuk klep je fi ku mau be je fi asnong atau kim di iben je fi ma fi lang ki betuk betak ajuk tang ka jing iben tang ka jing bisni terus pak tam ru ki bisni deduk ru ki iben ka ka jing im jang im tak si lek ma ru play ui je fi udip lut ya ka tu kentin ka bami dak sintur jang fi teng teng ka jing dom kem bot man ka mi la kami thaj kau di pa ban kem biang la la mi tu ke di kun Presbyterian long penta aja shoot ni bisni le play bukan mau ya pi el marga ni kadau wala me pi ha ni ke jese ulah tip pi wan ya juba ke jing em pi tip ti tang play bala penyalam play ujukle dengan yang ngak macam pi kum dong yala pe gospel ju Jesus Christ bagadan kawe boleh laban klet lagi pam kejap pi namal keding pernah kejap Jesus Christ walaupun dia kesnam kalau keding pernah kalau jaga itu berpelata malah keding pernah boleh lo sim kipop jonga bagi pop jauh pi, apa siat halau Jisu. Angka Bible utrai labu halau jungui kejimbam hok jangi barak. Namal bau Jisu lapan mi lakas nam halau kadang kena. Ublay ulaban klet iki pop jangi. Kata kapop balang penrem yang isi dujok. Ublay ulaban klet. Ublay wang kalau tahu pendam no ya kejing rengkang jome. Ko kun ka balang bat ko pala bayi jonga. Tamal bu Jisu layak walaupun mi gas nam halor belum kalvari balatep agasi balang mi pat di bayap pan scam. Akan ni kejan melar bi wan au. Ul ma ul sai ya pi dengan jam ke Jisu. Laju walam nem Kamak Jisu. Anda kelip julik jeseng revival mo ho ang siliman kapor. Makali. Laju walam ne Jadi im pi haslajat tigadi penal Jisu. Im yo syuk mukani kasi. Anai tira de syuk belai. Dei tanam tai la de. Dak long ye lo sem jam pi ro. Kala. Yo ngon don ka be you try to im jong i bakali im jong cái gì cho các son là lệ không đâu Bible of the Bible là một pan ma ta try ma dia na ba pa bi piang Jesus te ka jing ngai ki ma pa so ma try jet pa diam ya me him no i ba ka pli ka bileng ye ya mai ka jik su ba ka balai bi ban le ka ba pa him no yo su la no ru kan ni ka jan meมันเสียมาโคยายรู้จะประเด็นจังอีมันตายกี่ดอกโน้ตจะอยู่ที่จริงขังกี่ดอกโน้ตจังอีน้องเปลี่ยมันวันทั้งโตจังพีคนกับว่าลังแล้วก็บันพลาเคลมดีอีตะกี้ก็มาจังอ่ะเอาจิสุบาKadang pernah sebelum kalvari. Kalau dari di hikmat beri juga. Juga senam kebacau, agak mat kacau. Kalau dari di hikmat beri juga. Jika depan siap baru ngeklik jong ubah kau senam kami.
Maklum dari bagi kisah di plek pasarang, keketi, kekerjaan Yesus Allah kadang pernah hamdan kadang kepuang. Maklum dia semua bagi Yesus doa you apa, ku beli jonga boleh meno ya. Maklum dia semua bagi Yesus Allah pendap, udah mereka kelihatan uyap. Andai ngangit bahwa uyap Yesus Allah kadang pernah uyap namun dah jangan berjampi berkasih api mentah kejambi balrai hendak kumno apa nai lai api kejambi dan mentai pasal Yesus kamu ngabai jauh try ma yang adan kam ya me apa sih yang jonga kalau ini nak sem jonga jadi kapol ka kwa menjadi soba kliam nak cetri bagi ada miki kli akan dikhmat dia ke jing doai try dekat dengan ada miki kli khabar miki kaman Kekuan ke Balang boleh je pi nak dengan dah walam pi kena ada ketiban bat je pi le pi kentat bat ke boleh ani jangan biar bat kentat kena ada ketiban balam mong jong try Yesus walam am pi sekali je saya nama utip petang mau walapan ai pi ke jing sup hak yeng jong pi ke jing pi marwai tapi kuah kena ke jangan biar ban I did my la de su Jesu ne I did nung kong su Jesu ako ban duai nam ta jong pi pangala ban duai nam ta jong pi ako ka pi nang demi kli but ka brit ik kaman ka pi chura hoi pastor duai nam ta jong chura itu kiti blen kur khu ya pi sakaman jong hoi se shalom au blen kur khu ya pi sakadiam jong Chura ikti blen kur khu ya pi sila shala ha blen kur khu ya pi to bo ti sapa man duai nam ta jong pi I try blay jong ha no man duai nam tang ni ki khun ki jong me ki bla ra la ki ti ki ka jan me ki dan kam ya me ma dei tam ba me bla nya rap ya ki kne ra ki blay jong me blay bat ya keti ke jong ki bat pitin ya ki cek jat ke ding pana ke jong me makin di ba ro ka pa ha ke te Jesus Christ amen